Ihusaas. Title sponsor FD Sports. Main sponsor Dr. DD Dental. ಅಂದಿರೀಗ ತಿಮಾಗೆ ಹಿಯಣಿವೆಸ್ ತಿಮಾಯ ವಕಿವೆದೇ ಬುಣ ಬುಣುಮೆ ಅಳುಣ್ಮೆಂಗೆ ಮೆಂವೆಸ್ ಅಡುವ ವಾಹಕೆ ಉಫಲುಗವೆಸ್ ಹಿತಾಮಯಗವೆಸ್ ಅಂದಿರೀಗವೆಸ್ ಅಲಿಗವೆಸ್ ತಿಮಾಯ ವಕಿವೆ ದಾಯಚ್ಚಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಎಹ್ಸಾಸ್ತ ಲೋತೆಮಾಲಾ ಇತಂಗ ಸರ್ಕುರ್ವಾ ಎಹ್ಸಾಸ್ Iyaninudha wakivenuda ihsaas Mazi venuda ti ihsaas Batituda ihsaas Luwe milan Vagilan kurshikayat nuvi Gilli manzil mihirwaye Dard hit gawe asar lobune de Karna hamdard nuverowaye Lote mala Itanga sarkurwa ihsaas Iyaninudha wakivenuda ihsaas Mazi venuda ti ihsaas Batituda ihsaas Fanduviyalli nivinude aumideve kulnude pamadadgaruve kula udum badaluve andiriyayave dodi sasu fakurvaye lotemala Itanga sarkurwa ihsaas Iyaninudha wakivenuda ihsaas Mazi venuda ti ihsaas Batituda ihsaas ihsaas ನುಹಣು ಉಮ್ಮೀದಾ ಲೋಯಪಾಯಕು ಶುಜಾಯ ನಶ್ ಎಕುಗಾ ಫೆಶಿದಿರಿಯುಳುಮ್ಗೆ ದತುರುಕಾ ಅಮಾಂಕಮಾಯಕು ದುವಸ್ತ ಗುಣಮುಂದಣಿಕೊ ಹಿತ ಸಿಫವೆಸ್ನು ಕುರವೇಫದ ಪೋ ವಿಲಾಗಂಡಕುಂ ಎದೆಮು ಫಿರಿಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮ್ಗೆ ಅಲಿ ಉಡ ಅಂದಿರಿ ಕಂಗೆಣುವಿ ಕ್ಯಾವೆನ್ಯ ಫಹು ಫುಡ್ತಮ ದರಿಫುಳು ಔಬ್ಲಿಬಿ ಏಗೆ ಹರ್ತಕೆ ಫಹುಂ ಕುರವಣು ದಿಗು ಇಂತಿಜಾರಕ ಫಹು ತೆವಣೆ ದರಿಫುಳು ಲೋಬಿಂ ಎದೆಮು ಫಿರಿನ ಆಯ್ಲಾಮಿಹುಂ ಕಿಯಾಗೊತುಣ್ಣಮ ಬೆಬಿ ಲಿಬುಂ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ನಶಾ ಶುಜಾಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮ ಲಿಬುಣು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಂ ಉಫಾಕಮುಗ ಎಹೆನಸೆ ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಮಾಯೂಸ್ಕಮ ಹಿದ್ದತಿಕಮ ನುತನವೆಸ್ಕಮ ಅದಿ ದುವಾಕೊಯಸೆದೆಮು ಫಿರಿನ ಆಯ್ಲಾಯ ವಕಿನುವಾಣೆ ಹಿತಾಮೇಕ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ಬೆಬಿಗೆ ಉಮುರುಂ ಎಮ್ಮೆ ಹತರು ಮಹುಗ ಬೆಬಿಗೆ ದೆಕಿಡ್ನೀವೆಸ್ ಮಸೆಕೆನ್ನು ಕುರಾಕಂ ಇಂಗಿ ಎತ ವೇನೆಗ್ಗ ನುಹಣು ಲೋಬವಾ ತುತ್ತು ದರಿಫುಳು ಉಳ್ಳೇತಂ ಎದೆಮ ಫಿರಿನ ತಜ್ರಿಬಾ ಕೊರೆಂಜಹುಮು ದೆಕಿಡ್ನಿಗೆ ಇತುರುಂ ಬೆಬಿಗೆ ಫುರಾಣೆ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮೆಟ್ಟಕ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆ ಸದಂಜೆಹಿ ಎತುತ್ತು ದರಿಫುಳುಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ಗ ಫರುವಾಗ ರಿಯಾ ದುವಾ ಗುರುಬಾಂಕುರಿ ಮಮ್ಮೆಯ ಪಪ್ಪಗೆ ಮುಳಿ ತಿರಿಯುಳುಂ ಹುಟ್ಟುಮಕಂ ಅಯಿ ತುತ್ತು ಬೆಬಿಗೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆದುಮ ಫಹು ಫರುವಾದೆ ಮುಂದಣಿಕೊ ಎತುತ್ತು ದರಿಫುಳು ಮಮ್ಮೆಯ ಬಪ್ಪೆಯ ಉಮುರಂ ಅಲ್ವದಾವು ಕಿಯುಮು ಉಮುರುಂ ಎಮ್ಮೆ ದೇಹರ ಎಮ್ಮಹುಗ ಎಂಬುರಿ ಅವಮೆನ್ನುವ ಆಲಮ ಬೆಬಿ ದತುರುಕುರಿ ನಶಾ ಶುಜಾಗೆ ಲೊಲೊನ್ ಲೇಕರುನ ಫಾದ್ದಾಲಾಫ ದೆನ್ ದುವಾಗೊಸ್ ಬೆಬಿಗೆ ಗ್ಯಾಗ ಲೋಬಿಂ ಫಿರುಮಾ ನುಲಿವೇಣೆ ನಮವೆಸ್ ಎತುತ್ತು ದರಿಫುಳುಗೆ ಲೋಬಿ ಹಿನಿತುಮು ನುಫೆಣ್ಣಾಣೆ ನಮವೆಸ್ ಬೆಬಿಗೆ ಹಂದಾಂತಕಿ ನಶಾ ಶುಜಾಯ ದುವಾಗೊಸ್ ವಕಿವೆಗೆಂದಾಣೆ ಹಂದಾಂತಕೆಣ್ಣು ಹಶೀಗ ಫುರಾಣ ಹುರಿ ಹಾಹಿಂದಕು ಹಿತುಗ ವಿಂದು ಚಹಾ ಹಾಹಿಂದಕು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮೇಕವ್ವೆಸ್ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಪ್ಪೇಕವ್ವೆಸ್ ಮೆದುವೆರಿವಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಪೊಡು ಹಿದ್ದತಿಕಮ ಕವ್ವೆಗೆಂದಾಣಿ
ಎ ಮಮ್ಮೇಕ ಬಪ್ಪೆ ದುನಿಯೆಗ ತಿಬೆ ಎ ಮಮ್ಮೇಕ ಬಪ್ಪೆಗೆ ದರಿಫುಳಕು ಹಿತುಗೆ ಬಾಯೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಬಾಯೆ ಲೊಲುಗೆ ನೂರ್ ಎ ಮಮ್ಮೆಯ ಬಪ್ಪೆಯ ವಕಿವೆಗೆಂದಿಯು ಮಿರೆಗೆ ಶೋಗತಿ ಬೆಫುಳ್ನಾಮೆ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲನಿ ಮಿಫದೆ ಎಹ್ಸಾಸ್ತಕೆಗೆ ವಾಹಕ ನಶ್ ಅದಿ ಶುಜಾಯ ವರಬ್ಬಡ ಮರಬ ಶೋಯ ವರ ಉಫಾವೆಜ ಮಿ ಶೋಗ ನಶ್ಮೆಂಗೆ ಎಹ್ಸಾಸ್ತಕೆಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲದೆ ವಗುತ್ ದಿನೀತಿವೆ ಹಿಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಯ ಜೆಹಿಲಮ ನಶಾ ಶುಜಾಗೆ ದಿರಿಯುಳುಂ ಫೆಶುನಿ ದೇಹಾಸ್ ಅವ್ವಣಾಹರು ದೆನ್ ಹಮ ಜೆಹಿಗೆಂ ಆಹರು ಫುರಿತಮ ದರಿಫುಳಕು ಲಿಬುಣ ಔಬ್ ನಶ್ಮೆ ಲೋಬಿನ್ ಕೇಣಿ ಔಬ್ಬಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿತಮ ಬಂಡುಬಡು ವಿಫಹರು ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತುಂ ಹಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ ಕಾವೆಸ್ ಕುರಿಮತಿ ಲಾಂಜೆ ಹೊಣು ದೆನ್ ಎಕಮಕು ದೇವಣ ದರಿಫುಳಕು ಮಿಲಿಯೊಬ್ಬುಣಿ ಏಗೆ ಗ್ಯಾಗಂಡಿಕಂ ಅಂಹಾರು ಫಹುಂ ಎಫಹಾರು ನಶ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇವೆಸ್ ಸಮ ಇರಾದ್ ಕುರಿವ್ಯಾ ಫಸಿಹ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕವ್ವಿ ದೆ ನಶ್ಗೆ ದಿರಿಯುಳು ನಶಾ ಶುಜಾಗೆ ದಿರಿಯುಳು ಹುಳುಮಾಲೆಯ ಬದಲ್ವೆ ದೆ ಮೀಹೊಂ ಬೇಣುಂ ವಿಗೊತಗ್ಗಿಯಂ ಎಚ್ಚಿ ಹೋದಾದೆ ವರ ಉಫಾವೆರಿ ದಿರಿಯುಳುಮೆ ದೇವಣ ದರಿಫುಳಾಯಕುಗ ಫೆಶಿ ಮಿದಕ್ಕಿ ಬೇಬಿಗೆ ವಾಹಕ ದೆನ್ ಬೇಬಿ ದುನಿಯಂ ಅವಮ ಫಹುಗ ನಶ್ಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮಂ ಎ ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಕಂದಿಮಾ ಕುರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಹತರು ಮಹುಗ ಮುಳಿಂ ಬದಲ್ವೆಗೆಂದಿಯ ಕೊಮ್ಮಸರಕ ಕಿಯಾಲದಿ ಫಾಣಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಬೇಬಿಗೆ ಸಿಹಿ ಮಸಲ್ತಕೆಂ ಹುರಿಕಂ ಇಂಗುಣು ಗೊತ್ತುಗೆ ವಾಹಕ ಫುರತಮ ಅಸ್ಲು ಉಮರುಂ ಹತರು ಮಹುಗ ಬೇಬಿ ಬಾಲಿವೆ ರೋಗ ಜೆಹುಣೆ ಜೆಹಿಗೆಂದೆಂ ಅಳುಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಕಾಲಾಫ್ ದೆಂ ಹಮ ಮೀ ಆದಾಗೆ ರೋಗ ಏಕೆ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಮ ಗೆ ಫೊಣವಾಲಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಬೇಹೆವ್ವಿಸ್ ನುದೆ ಹಮ ಏಕನೇಕ ಸೆಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದೆನ್ ಅನೆಕ್ಕಾವಿಸ್ ಗೇಂ ಆಸೆ ಕಾಳುಗಂಡಂ ಹಮ ಫೀಲ್ವೆ ಬೇಬಿ ಓಕೆ ನೂನೆ ದೇಹೆಂವಿ ಮಸ್ಲು ಹಿಂಗ ಹಮ ನುಜೆಗೆ ಅನೆಕ್ಕ ಸಮಾನೆದ್ದು ಮಿದಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಕ ಹಮಳುನ್ ದಿಯೆ ದಿಯಾಮದೆಂ ಎದು ಎಹೆಂ ಬೇಹೆಂ ಇತುರು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಏಕಮಿಸ್ ಬುಣಿ ಹಮ ಮೀ ಕುಡಕುದಿಮಿ ಮೇಕ ಎವ್ವಿಸ್ ಕ ಬೇಹೆಂ ಅಸ್ಲು ಅನೆಂ ನುದೆವೆನೆ ಮಿ ಹಮ ಆದಾಗೆ ರೋಗ ಏಕೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ಫಹುಂ එක එද්දුවස් ෆහුන් 10 o'clock එකකින් හරවගෙන ෆීඩ් කළා බේබි බාවවා දැන් හේලවුනි ෆතිස් වාංගුලෙනකෝ එදුවේ නුහේලීම ෆයිජාර හේලා ෆර් නමිල්ලෙ බේබි නගාලා ෆදෙන් අනේ ඉංගුණු වීක් කන් දැන් ඩයිපර් චේන්ජ් කළම් බලාදීර ඉනි කුඩ drop එක අස ඩයිපර් ಗ like orange color so then ADK දක්කන්දී ගොස්ස දැන් ડોක්ටර් අලුවෙන එකම බේබි ගා එවිස් මෙහෙන් දක්කාලා බුණනි මේ බේබි එන්නේත ඩිහයිඩ්‍රේටර් ෆේ so අනේ යූරින් පාස් නුකරම් වි සබබෙන් නැත දැන් හිඟාෂි රූල් අවුට් කොල්ලන් එවිස් කෑ කිඩ්නි ප්‍රොබ්ලම් එන් හොරිත so එහයි සබුන් ඔබ්සර්වේෂන් ಗ ಬಾವಾලා ෆ ටෙස්ට් තන් හෙදී හදා ෆහම ડોක්ටර් සවරන් හැරාම බුණනි ಹುರಿಹಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲುಂ ಹುರಿಹಾ ಟೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಕೆ ಅಲುಂ ರಿಪೀಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಣಮೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ है बदक्के असलो किया फॉर डॉक्टर बनलानी ही मस्ट बी बोर्न विथ अ किडनी डिजीज देन हम वागुत आईसीयू अल्लेदा या हिसाबं हेवे मೈಗಿಚೆ ಮೀ ಬೇಬಿಗೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಮಸೆಕತೆನು ಕುರಾಕಂದ ದೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ದೆನ್ ಶುಜಾ ಅಸ್ಲು ತಯಾರು ವೆಗೆನ್ ತಿಬಿಕಹಾಲ ಕಮೆಣ್ಣು ಮೀಕಿಯೆ ಹಮ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಮುಳಿ ದಿರಿಯೋಳು ಶುಜಾಮೆಂಗೆ ಬದಲ್ವಿ ಬೊಡು ಬದಲೆಮ್ಮಿ ವರ ಹೀನು ಕುರಾಕಾಲ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಶುಜಾಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯೋಳುಮ ಮಿಯಾ ಎಕುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸರ್ಕ ಕಿಯಾಲ್ದಿ ಫಾಣಂಗೆ ಬದಲ್ತ ಬೇಬಿ ಹಿಸಾಬಂ ಫೆಜಿಗೆನ್ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರುನ್ ಲಫಾದಿ ಫೆ ಹಿಸಾಬುಂದೋ ಈ ರಾಜ್ಯಗ ಮೀ ಬೇಬಿ ಅಮ್ಮಿ ಹೋಗೋದು ಟ್ರೀಟ್ ಕೊರೆ ಮಿಸ್ನೆಕ್ಕಂ ಹಿಸಾಬುನ್ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ ಕುಲ್ಲಿಯಕಂ ಮಿಜ ಹೊಣಿ ಫುರಾಗೆಂದ ಅಣೆದ್ದು ಬಹು ಹಮ ಫುರಾಗೆಂದೆ ವಿಜ್ಜೆ ದಿಯೇರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಅಸ್ಸು ಹಿದ್ದತಿ ಹಿಸಾಬಕಿ ಅವದು ಕೊಲ್ಲಾಫ ದಾಂಜೆ ಹೊ ಏ ಹುರಿಹಾ ದುವಾಕೋ අවුව එක්කොම මේ ඔළුනේ හැම බේබී යා නෂ්ෂා තින් මේ හතර මෙහෙම වෙස්සම එක්කොම ඔලෆා කුල්ලේක දුවකොල්ලා දාන්ජොන් හිසාබේ වරමස්සෝ හිද්දති හිසාබේ ಶುಜಾಯ ನಶ್ಗೆ ದಿರಿಯುಳುಂ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಂ ಫೆಣ್ಣ ಬೈಕವಾಣಿ ನಶ್ಗೆ ಅದಿ ಶುಜಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಣ್ಣ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮೀಹು ಎಮ ಹಿಂಗ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬೊಂ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ನಶ್ಮೆಂಗೆ ಆಯಿಲಾ ಮೀಹೆಗೆ ವಾಹಕಾಡು ಹಾಲಮ ಕೀಕೆ ತೋಬಣೆನಿ ಬಲಾಲಮ aslu warang hiddari duwas ware doi wara hen kala goto kadima am kamedden e baby goagen mi hondo baby operation kuram wegen danje hon iru e edk admit ko to he den nenge du hobi gote bes wara khetteri de mi hon ei wara khetteri kamay kon mi hon masek kuri den aluganda warang ndagu e wahaka dakkando wara trangalu de kudi ai la jesu Orang hama jadi jangule deh kudingnya itu, keteri kan hama misalnya pada ranggal deh
වර කෙත්තෙරි වන කංකම් ගෙස් වර රංගල් වනුලේ කොමක් වෙස් දර්පුල් ගෝයන් හම දාංචු හුදෝ පුනම් බේනොමනි හම වර කෙත්තෙරි දෙමි හුන්නේ අනේ ආයිලාගෙස් නැතේ හා කෙත්තෙරි බය වරන් උපාවේ මම වෙස් එකුදින් එකුතන් උලේ තීවේ දැන් අලුගඬු හම ඉන්දියා ගොස්සෙස් කිතෙම් මේ දෝ කුරුවේ හම डॉक्टर दक्कंदा कोमे पारस अने बालिवे गाय सिव तंतन दी अळगंडु दं हम कोमे दत रोके से एककं हुन्ना अळगंडु कोस्सा कुदिन नाय पुणाने मम्मा नूरोशे आहार मने स्केकुरनी नुगे मम्मा स्केकुराशे रंगळु वाने वरं उपावे मिहारो वरं खेत्तरि ते कुदिन रंगिंगा मंचे नारो तें को क्वेस्तो दे एकम वीता अरक दिन पुरे वेन कम नोना ने आहार में आयला क्विस हुन्ना ने खेत्तरि खेत्तरि ते कुदिन ने बुने ගබුල් කුරන් මියදු විවාහකත දක්කාක ෆසේහෙනුවනික එකමකු ඒ වාහකතකකි මියදු නෂ්කෙවෙස් ශුජාගෙවෙස් දිරියුළුමුගේ බයෙන් හගීගතුග දුවහක්වෙස් ලප්පාලෙවේන බාබෙන් නුන් ඒ කිය නශ්මෙන්ගේ දිරියුළුමුග දෙන් එම ෆිරිතම ඩයලිසිස් හදම් ඉන්දියාය ට්‍රෙවෙන්ඩ්‍රමදියේ ඒරු ගොස්ස ඒරු අධි ගොස්සදෝමි රියලිටි ෆුරතම ස්ට්‍රක් වාණීවෙස් කිහා බොඩු කමෙක්කන් කුරිමතිමිවි ඉහුසාස් වාණීවෙසස්ලු ගොස්ස මුළි දිරියුළුන් මුලින් එහෙන් තණෙන් එහෙන් කමෙක්ග හුරිහා වගුතේ එහා හිසාබුන් මීගේ බුරදම් ෆීල් වීම කොංකාල කන්තතකෙන් අසු ඉහුසාස් වී නෂ්කේ උළුමන් අයි කොංකාල බදල්තක ශුජාගේ දෞරකවි කොංකමෙන් පාඩක බුණ ඥා නම් වෙෆ් කරන්නේ ගාලවඬ හොරිය අරුණ ගස්ත වාණ වය විස හබොඩ කරන්නේගේ ෆරතව අනේ පාග්ගොල්ල හම උදේ කි අරුණගේ හොන්න නස්ලා ගියතුග PCOS එබුණ බය මෙහුනේ ඉන්දනේගේ ස්ථානයක pretty common බය දත so අරුණ්ඩ අනේ baby ලිබුණි 8 years of හොම බණ එහෙම අස්ත මීහක හම නිබේ කොම්මෙ කුජකස් මුහිම වනේ කම් baby අරුණ්ඩ වර ස්පෙෂල් කුජෙ ගොත ෆ්‍රෙන්ඩ් අනේ ෆුරත මලවඬ ඉති බලාගන්න වර උඳ ගුවන්නේ දත ඒ අරුණ් මෙ ෆුරන් දියුම කුරින් බුණ දී ෆයිනි පහරෙග බේබි හම මෙබුණ මේක නොකො ෆානේ අර නදාම අරුණ් ડોක්ටර් නිය ආෆස් සවාල් කොල්ලේ අනේ අබදුස් දැන් ඩයලිසිස් බේබි එක ගොතන් හේගෙන් ගුණන් චෙහෙනි so I was මෙබුණ හම රිපීට් කාලවඬ ඉක්වේෂන් එහෙනි එහෙම වෙෂිම ડોක්ටර් මුණනි දැන් හිඟාෂේ බලන්දෝ ඉන්ෂාල්ලාහ් පාරෙග රංගලුස් වෙදානදෝ දෙකම කුස් ඉංගේන වකීචි බුණන් හිසාබ ගොස් ඩයලිසිස් හදා කන් දැන් කොම් අලුවඬ ෆහුන් ඉංගේ ડોක්ටර්ස් තෝ ඉංගේන ડોක්ටර් was difficult අලුවඬ සවාල් කරාති දැන් ෆොරතම රෙමි හුන් නුකුරේ අස්තු කම ෆොරතම බාවා ෆොති එකම් බේබි එක අලුවඬ වෙස් නේංගේ so වර traumatized අලුවඬ හුරි කුල්ලේ කම අලුවඬ බේබි a feed වෙස් නුකුරේ වනේ නුකුරේ විගෙන් ડોක්ටර්ස් as වාහක දක්කයි හබඩ පෙනික් නොවාෂේ හාස් නොවාෂේ බේබි මි වගතු අනේ ෆෝමියුලා දිනම කි රංගලු කම වෙස් නුනේ කි of hs වර විස්නදින එකම හම 2 days වර වන්ද අලුවඬ හම feed වෙස් නුකුරේ වනේ ke 24 hours අලුවඬ දී හම වාණවනේ එක ගොතක එකම් දැන් හම ජෙහිගෙන් ඇද්දු බේබි ගෙන් දැන් ජෙහිච අනේ කැතේට ලව්වන් දැන් ගැංගුස් ඔපරේෂන් අෆ ගෙනාම දැන් අනෙක් කසම් පාඩක ෂොක් වේ එක බණ්ඩ ටියුබ් ගුලාෆ දැන් අරුණ අනෙක් ස්ජෙවන මි රියැලිටි අ ෆේස් කුරා okay this is my baby මිහාරු he has changed and me baby yaki miharu baby will be with the catheter and me miharu baby yaki so ever samayka time wes nolibe mika kame we maslai ki mihaka wagutu libe kamennu amarada vaanu and engi diye like 48 hours 24 hours wara then dialysis start kof em bune dindo me irreversible condition එක ඒ අලුන් අබදුස් කරමු දෙසවාලකි baby rangalu vaane he adi maybe alun dialysis stop kogen ole vidaneheden em hama bunedi nuneke he mihiri hama born with a kidney problem again me reversible condition never nune I was also questioning misaka alugandu wenna nengigen kame baby a we he eves hama continuously it was hama playing hama alugange mind ga දෙකම අලුගඬ අලුගඬ දියාමෙන්නු හේ වීක් එක තීම් පහරු ડોක්ටර් වෙස් so ડોක්ටර් නේ ගුණ අලුගඬ coaching හේ ඉංගෙන but still I was blaming myself so Shujau was some trying to make me understand and nashaka knowing again no he no evs miyaka nobody saw it coming එක හගොතක නෂ්කේ වාකයකස් බෙනෆිද Shujau වර try කුරියේ නෂ මේ
කන්වින්ස් කොද්දෙන් නෂ් එම ට්‍රොමටයිස් එෆ හුරි වගුතු එම බොඩු සපෝට් එකක් දෙන් වාණිවස් ශුජාතා දැන් ශුජා හැම එක්ගොතක වෙස් එක නෂ් තයාරු කොද්දිනේ එම්මේ ගෝස්කෝ කමෙ වෙසස් එහාලත වෙස් තයාරු කොද්දේ තෝ ශුජා බෙලි ද ශුජා ඒරු මිකන්තත්ත මි ගෑගන්ටක එම්මස් දුවස් වන්දේ ශුජා මෙන් ඒරු තිබෙෆ අනිකාවෙස් එඹුරි රාජ්‍යයන් අයි ඇසනික සෆ්ත ඇත්තරේග අඹුර ෆුඩාගෙන් දියයි එෆාර්දේ ලංකාය එහා කුඩදුවස් කොළගෙතරේ ගණික එඹුරි දාම් ජහුනි කීවගෙන් ඇස ඉන්දියා ඉන්දෙන් අල්වර්මෙන්ට් යානේ ඩොක්ටර්ස් එකොලොන් ට්‍රේන් කුරි දැන් ගේග කුරා ඩායලිසිස් එවීම එකන්තත්තක මේ ඩොක්ටර්ස් ඉන්කම ජේවරන් අල්වර්මෙන්ට් ට්‍රේන් වෙවුනීම they said okay then dash masada nete ane home girls kuravena mikanta so hisabun feriga ane hisabun alume then ane daturu hada miyai malaya aroges then hadatu inge then alume inge mikolu dalis hadane ane fluid evs no hunnaka ehmege 10 work days a plan kogen I everett fluid hifage fluid ane komme packet ki 2.2 kgs arumna ka wak extra kom flight එක නොල්ලි බෑනත අද baby use කරානේ ගෑගනක forward එකක් packets so alone me hama බෑවර ලාරි දක්කා for Maldives වෙන දක්කා baby ge ms 12 days a beno wa dialysis hama අවබන් alone hama හඳාන් හොර අවබන් alone ගෙන එමෙ chocolate I didn't bring anything එවස් මේ කැවසෙච්ච බණ එකම කස් බෑවර ලාරි හරද කොෆ baby go alone me fly kuri me kola hama ikani baby ge baby දිරුහරුම බෑනවා fluid e fluid බෑවර ලාරි දක්කා for 12 days alone me kola ngayda then hisabun anekavis ICU meli then lafa ICU ga ane doctors service me jehoni fortam mikanda 10 kura e wararya waran hama mikala buna hai duniya ganu friend kala mi bayye ke then ehmegen emi hombes mi 10 kuri fortam 10 kuran then hisabun alumene gijje mi harune ekkan rajya gaslu mi treat kurave kan noniya mi manage kurave kashe then hisabun fishing plan kuri ලංකාය මෝකරන් දැන් මිදක්කනි වර බොඩති හරද්දකගේ වාහක මිසාලක මේ අදි ඩයලිසිස් මේ එන් ස්පයි මේ කව කුරියස් වෙස් ආසන්දාගේ තෙරේ මිසාලක කව කුරියස් වෙස් ඒගේ ඉතුරු වෙස් දතුරු ෆතුරුගේ හරදා හුරුමා කෙවමා මිකල් ඉතුරු බෑවරු හරදතක කුඩන්ජේ දැන් ඒරුවසම නශ්මෙන් කියාදෙන නශ්මෙන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේටස් වෙස් මුලින් බදල් වෙගෙන් යා දණ්ඩි වලකාය මේ හුරිහා කමෙදිමාව කීනෙන් එහෙම මේ හුරිහා කමෙ මැනේජ් කුරි කොන් ගොතකන් එහිතරිකල් නිබුනේ නශ්මෙන් as the further mane arun mege hama siblings and then family members hama huriha men lari hama phone one lanka tibiruga hama phone wan egen aso haridu kuramungen de den eme further me dieruga asanda libuna එකමක දැන් වීගතකි වන් හම එද්දෝ සොජාදෝ හම කාසන්ද මිදෙනි ෆුරතම් ෆොනවාලාර දැන් අපිට සින්න ගොයි කරන්නේ අනි වෙන $150 බේබි ගෝයන් අරුන් මෙන් හොස්පිටල් ගා හුට්ට සේම් ඩේ එවගුත දක්කාලන් හුට්ට අරුන් මෙන් ගත ගෙති කොහොස්සේ පිටේක හම ගුණජන වාකි මෙඩිසින් නගාලාර වෙස් හොස්සේ සෝ වර බොඩු කොස්ට එහෙම ගොස්ස එංගුණ ෆැමිලි එකේ වෙසම වර මුස්සන්දි කොන් ඔලේ බයිනු ද සයිඩ් ගවස් සෝ අරුන් මෙන් බේබි ගෝයන් ගොස්ස ෆොරාගෙන් ගොස්ස ට්‍රීට්මන්ට් ෆ්‍රෙෂි මෙංගුනි අස්ලු නොස් වානකම් නිවර කුන්නේ so ඒ සාබුන් අස්ත අලුගඩ මේ approach කුරි අමිල්ලෙස් සජාගේ කොලීග් approach ko farner then transplant ge waka dekkewum er diarun de baby a blog ge gangona so fb ge Instagram ge then baby ge life alone men document kuram medani nam kudin amilla message ko allah manues danna kudim bune baby ge parents evseraka financial help beenun heye kudin wara lobe vias baby deke alhamdulillah den abudu suri hame fahak kollane smile bunan wara contagious se hama fenuni me smile ka hama nu danna baawur kudin alwandan hama ekawara close kudin ves vida migota mi sujal colleague me bana approach ko fobuni and fundraising and okay hey nashmel anikit mi egota just salam faritamada then family aslu em faritama beenu men nuvi hori hadu kus beenu men nuvi belli hama amille manage koreveda ekam den hama hisabun hama reality ay em space koren jewan baby gan haridu kuram wegen alun me hemiyge faratun help beenu wegen hodan je hun ei fase komenon aslu decision naga baby ge mi daturuge mi medical treatment ke kankamuga වර මුහිම දවරෙන් අදාකුරි බයිගේ වාහක දෙන් අඩුව හාලානි මිහා හිසාබෝ ගබලාගු so hama friend akang help fomuge goto me kame feshi message pass kon hediro ham waragina mi hum ama me eche nogane ves hama
ಫೋಟೋಲಾಡಿಲುಮಾ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡುಮಾ ಎಗೊತ್ತ ಬೇರೆ ಹಿತರಿಕ ಹಮಲ್ ದಿಬೋಣ ವರ ಬೋಡೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಫಹಾರು ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ತೆರೆನ್ ದಿಬೋಣ ei aslo hama beenumwa amount ನಶ್ಮೆನ್ನ ವರ ಬೊಡು ಎಹಿ ತೆರಿಕಮೆ ಬೆಬಿಯ ವೆದಿನ್ ಮರ್ಸಿ ಎನ್ಜಿಒ ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ದೆಕುಚ್ಚೆಗೆ ವಾಹಕದೆ ಮೆತಿ ಆಡುವಣಿ ಬೆಬಿಗೆ ಫರುವಾಯತ್ತೆಂ ಏರು ಬೇರುಗ ಉಳುಂಗಿರು ಔಬ್ ಗೋಯಾಗೆಂದಿ ದೋಷಿ ದರಿಫುಳು ಗೋಯಾಗೆಂದಿ ದೆನ್ ಮಿಹುರಿ ಹವಾಕೆ ದಕ್ಕಾರುಸಿಂಗೆ ಅಡುವಹನ್ ತಿಬೆ ಮಿಹುನ್ ನವೆಸಮ ಇಂಗೇನೆ ಔಬಕಂ ಮಾಗಿನ ವಗುತ್ತಕೆ ನಶ್ಮೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೆವೇಣೆಕಂ ದೆಮ ಫಿರಿಂಗ್ ಹಮ ಎಖಣಿ ಉಳುಣಿ ದೆನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಿಹುನ್ ದೇತರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಿಕುರಣಿ ಏಕಮಕು ಹುರಿಹಾ ವಗುತೆಕ್ಕ ಹಾಲಗೊತೆಕಂ ಹಮ ನಶ್ಮೆನ್ನ ಎಕ್ಕೊಂ ಔಬ್ ವೆಸೇದ ಕುರಾಣಿ ಮೀ ಔಬ್ಗೆ ವೆಸ್ ಜರ್ನಿಯೆ ಔಬ್ ವೆಸ್ ಕುರಿ ತಜ್ರಿಬಾಯ್ ಕಿಹಾ ವರಕಂ ಅಸ್ಲು ಔಬ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೆವುಣು ಎದುವೆಸ್ ಕೊಳುದೆನ್ ಔಬ್ ಮಿಕಂತತ್ತ ಟೇಕ್ ಕುರಿ ಕಿಹಿನೆ ಅತಿ ಹಮ ಮಿಕಮುಗೆ ತೆರೆ ಗೋಳುಂಗಿರು ಔಬ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ಫೇಣಿ ಔಬ್ ಎಕಣಿ ಇನ್ನಂಜೆ ವಗೊತ್ತಂಗವು ಮಿಕಂತತ್ತವ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆಸ್ಲು ಹಿತತ್ ಹದುವಣಿ ಹಿತತ್ ಹದುವಿ ಕೊಂಕಂತತ್ತಕೆಂ ಹೆಂಗ್ ಫೆನುಣಿಮ ಔಬ್ ಅರೆಗಿನ ಕಂತತ್ತಕೆಂ ಅಸ್ಲು ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಿ ಹಮ ಮಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಅದಿ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕವೆ ಔಬಂ 8 years 9 years ಇನ್ನು ಫುರೆ ಸೊ ಔಬಂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಮಿಸ್ ಕೊಮಸಿರಗ ಉಂದ ಗೋವಾಣೆ ದೆತ್ತ එම ෆුරතම රාජ්‍යයන් ඈරුග අවුබ් වර රුයි ඒ අවුබ් කෑරිග බුණේ නුද එක අවුබ ෆෙන්නානි අවුබ්ගේ මිබුණි බේබි ගෝයන් ඈරුග කැතීට ඉනි මදෙන් හම අනෙන් එකොළුන් අන්නන් කෑරි වීම හම බුණෙලි මිහෙන්නේ මිහාර බේබි හුන්නානි සෝ එක ෂොකෙන් අසු එක හැකම ෂොකේ වෙස ඇස් දාන්නේ තියේ බුණෙදිනි දැන් අලොන්ඩ එකොළුග හොරෙෆ එහෙම් බුණි දැන් මම්මා අලොන් කෑරිග බුණි කීවෙගෙන් හේයේ බුණි ಮುಳಿರೇ ಕೊಂಡು ವಾಹಕ್ಕೆ ಏಕಾಲಚ್ಚಿ ಮಮ್ಮ ಗುಳಾ ಫಳುವಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬುಣದ ಏಕ ಮಮ್ಮ ಫ್ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಆಮ್ಗೆ ಕುರಿನ್ ಕೊದ್ಲೇಕ ಔಬಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಗುಡಿಮ ವರಂ ಹಾಸ್ ವರಂ ತಫಾತ್ ಇಹ್ಸಾಸ್ತಗೆ ದತ್ತ ಕುರಾನ್ ದೆನ್ ಎಹೆಮ ಬುಣದ ದಿನಿ ದೆನ್ ಎಹೆಮ ಫುರತಮ ಬೇಬಿ ಫೆನಿಗೆ ಮೆಸ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಯಾವ ಬರಸ ಕರಾವೆ ಎಗೊತಂ ಹುಟ್ಟ ಫೆನುನಿಮ ದೆನ್ ಮಿಬುಣ 6 days tere goyagen foragen gossa den hama admit kofiya aub samunnani hospital ga ehuri tanega aub exam ves dani noni school ves dani riti ves wani hama hospital tere gorega riti wegen ane aub ge dedi dani den drop kollan so ek hospital life en aub ves olenje honi aneka aub ge wahaka dakar aub ke alhamdulillah wara hama jehigen ornu kuje alun menge gori hama ikani dariful an aharu wande aneka alugand aub libumak wagutu hama jobum ves kendunin kendigen hama auban ಹಾಸವೆಗೆಂ ಅಳುಗಂಡು ಹುಣ್ಣಾನ ಅವ್ಗೆ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಕೂರಾನ್ ಬೆಬಿ ಮಿಗೊತ ಗೆಂಗುಳನ್ ಜೆಹೇತಿ ಅವ್ಬ ಮಜಬೂರುವಿ ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂ ಗೋತ್ರು ಕುರ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಗೋತ್ರು ಕುರ ವರ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಗ ದೆನ್ ಮೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ ವರ ಬೊಡ್ ಬದಲೆಂ ಆಕ ಎಂಗುಣ ಅಳುಗಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಮ ವಕಿಂಗ್ ಗುಳಾಫಾ ದ ಮೀಟ್ ವೆಸ್ ಕುರೆ ಕೊಫ ಹಮ ಎಮಿ ಹುನ್ ರೋಯ್ ಫಾಳುಗಂಡು ದಕ್ಕ ಅವ್ ಲಿಯಫ ಹುಣ್ಣ ಮೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ ಲಿಯಫ ಹುಣ್ಣ eki ecche dakkaruga abadues aubge evara traumatizing content ke go through kura kujje ko liefuna ka waakalian it's always about baby and aubge life ekal ecche so e liefun ecche ferni mesaba ekane sarmenege wara bodeti asardege koffakan hunnani den alwand visna dini auba ane aubge kokken ha bodu kame dimawima aub aslo has to go through this and this is a trial hama aub avs and then var sawabes samali bene darfur kudes ves libene var sawabes kekkurima ki hammi ko tawarami e build koddine aslo boda because baby huri hadu ko transplanting heden den hama alon menge life ki e non to hama e malon men go through kura kame hama aubes go through kurane ta e me echi visna dini den waran understanding kidden aslo e ha baby ko ngon kujaka balafa waran mecho da saja hama waran reach and understand we hama alhamdulillah huri ha kame ves hama gabul kon hede den alon men ekani dialysis hadani baby ge ane egotaka shegmi evara madu mihaku trainer for nakame so duniya komedanaka DSS adiyatati be sisters of snengena kuran so suja alonda hadani dialysis so demi hum benu mane dialysis moments ka ham komna gaten hadafes those are moments aub has to stay beruga ekani baby admit kurane mantak ke bonane baby ge age um vi waravre ginawani baby hospital go hunu days mibuni waki months of balafiam abdes mantak defar war so mamma men annan den hama den ane room gas nu bahattani gina for room gonna nya obon hore wen but his war baliwana balime jen ICU ga baba so ICU ga baby malmnika room en hore bena then now bham ICU ga gondi taku ga hama hunnani
hama nidafa ane do school damvies he should be there so that was a life mibuna he war a privileged kid kolliyaka go through kuran jehunu kantat ekenge then mibuna hen hama hige need service hama bune den jehunu mummy and daddy cannot afford this then nugane vene so for a kid sudden change waran hama he did very well mashallah mi daturaki nashavs fase datureno shujaives fase datureno den kure mi buni gotan adi baby yan aslo mi baby ge diriyulum ge kitam me kuda duwas kodakkama vss baby yaves sama adage insana kunu kurani kitam me veneta hamal kofa baby aslo wakivegen edi ekam kumi process ke tereng hame me bodan impact kure ekaka wane demes tibuni gota au baki ahar me bodati mi hone veema nagagane wen kitam meche nagagatumge gabil karne kuda kujje ekama koes sama mi muli tajribain etan ihsastaka deal kuri kujjaka au beswan den komekas transplant hadan enimon nimma yagen kuriya danja hone den emme bodukamaka wani donor en hodo Shujau komisarika kiyal difani donor en hodan eru kurevun masekata kanka dimaliga eme furtamanu sama family tereng huriha ku dem sama waran hama willing den mi e kolon hama amille addo huriha ku dem spurani timanna timanna gingos test ko deshe den e gotun hama furtama ane nashke kokko ai nashke kokkoya ane awonge bebeya ede kudinna furtama ane test hedi hediroga den ane kidney hada aroga obaje genetic testing hada kidney ane dona ka vairoga den genetic test hadani mi liver inge e masala career mi wawati ki kala hama thalassemia onna gota mi wawati career ya den mi pali honna mi honnani so den family terega test hediroga hama gaganaka bonanyamu 90% huriha emenge sama career ge anakedi liver in dekki genetic ane condition den career karshe baby ge donor kan aslu nueve yeah den hemmeken ane kidney en aslu alome liver transplant dieros kidney kan aslu hallenne ekamakos mebuni hen ane eruga denne baby එක ඉතුරු delay කරවේ කෂේ Shujauge baby aslu huri furetama ane kidney donor kan hama jehifa den hure faikam dombe den arun menge dombe ge genetic test aruga dombe mivi hama arun mengota carrier of the disease den arun handam ve arun gula farun meng ane message furetama kuri dombe kan nuwe vene so dombe ora prepare fa hamuri arun ge sister any final for liver den arun handam ve dombe ane gulima dombe bunani dombe kuda risk me post wadi wegen aslu mi donate nukurevene ekan engunema dombe bunani misaka dombe donate ko faden dombe behen eche benu kogen life ke fahun ektanuga ulen vies like can you ask itore vis koten he mihen vies is okay then nashke kokko liver donor ekavi then baby ke liver transplant heduni 5th November ga 2019 kada then liver transplant heduma fahuga then the kan dimavi kine liver transplant hadam wegen furetama baby veddumge kurim ve soriya cheki adim buni normal baby en amkomara hus liver nama misalka magina du magina irwande ventilator ges amu korno bawane me ekam baby liver hadaf adi dialysis hadan demve samaje heneti baby fahariga 2 days wanden onnen jeheni ventilator ge furetama ekam den alhamdulillah he did very well 12 hours terega ventilator ves naga afi hama so alun me ware happy kon ori hutta baby ge internal bleeding en occur koram fascias lo buni ituran ane rangalu novejja jehene hama alun transplant waki falali tanun alun falalanche falala fa emi gutan alun open kuren jehene waka kiya dine ekambara maseke kurana me open nukura then seat ane CT scans che hada belly furatama then base vesdi ekam hama stop and no bleeding no then akasu CT scan dekki kameya ei gohoruge komes kala kamen ole ekam then bune dine ethan rangal kuren jehene so transplant hada for then gengo sa alun falala fa baby
me emme jevani baby ge gohor hama mehem buri kolla me gagana ka 1 inch alwanda hiwani washala mehem ekkon hama remove kollan jevani then is a operation no as service baby wara rangala da alhamdulillah hama wasota 19th wana duho alwan men kariga doctor bunani ni baby ge infection develop koffia then hama alun sawal kuri ni sepsis hai alun sawal kuri mas me 19th wana duho bunani dini wes bunani yes he has sepsis ehen ki afu bunani kam baby aba respond kure so hin asha op kura rangalu wana kama then wanna wes hin me bunani special clothes ai chelang hama then alwanda kan astu baby transplant ala fowaka urala akashan uli bono hama suja baby goyan ulunta 2 days wadu suja hinga obviously ICU tere so emme aslu balivi duwahuge kurire alwan menna hama mihen pikabu es hadafa mihen kullala hori hakame kofa bara lobikon oi da uday wara reeti kon overun mel edu hospital da next day morning ga innani ane baby ge fire echella asu current dialysis gola finen so eta infection heduni eti badal kollam beena vi fire gossa aruga dem baby wara balikon ati so jafira tamawani abdes alugandu kanka mama saka bonani baby okay no ne bena fam suja would say no ne ke tinashan hi wagote ke it's in your head ekam edu furtam suja wani wadi friend ko ingatan nikuma bone baby wara by something is wrong with him hama yagine ko miss coming ve feiturang heri dalunde garja kan haru bangiru galunde ane baby game hum base che badal kolla kanta kurirus hurin carry galun carry atugai fatala shebuni ma atugai si fatala huri ekam he didn't anengen habudu alle nula so aluganda vesen gunu warabali konkan huri komme duwa kiwes madama waane go nenge kala duwe eru nashavis shujaevis then adi mi dekemunu wahakyan hama mi transplant fahuga baby ge halu rangaluwefa anikaves badallefa mi gotam mi wahaka dekeri migen komme badala kiwes ti dema firinnan hama muli duniye crash pon kahala kamakan asluwani gabul kuram mi kiye mihi bunegen hem miheka mi Ihusaas kurevene waruge kankamen nunkam bes ekama ko hamgames wara gaatu nashmenge kantata fenifa huri mi hunne nashmenge diriyulumge kankan ehem mi hunne bune dengene ehem anikaves miha hisabum nashmenna hama ehage mi hege wahaka kinesne igirwes mi ares wara hibar gade bune adi mi hen dudum bune lias sifa ya hitan genna besne gene ehem ulung tarifo dorai aluganda eddu libunu sojane baktigga taile sisadang hi nashpa aluganda eddi do kotertere aluganda hitan eri hitan pilifa adai bargada digadin ikanda kurai digan tunika de ma firin uja goy ngulung goy aluganda men de ma firin he da kuringe men ekku dol mayin adwas chenai ka aluganda pudevene udayi wagi nashfa awle edam ni mama tangare hadi bargade nashfa puna mati nu puna ashe alugata mi ule ni ti hori hakan tat kanu visati apadu esinari manda fengal apadu dai sadati algun men kitam me ura ada hivesena ga ajjasal muge udde no doctor manado tema filin tibeni war pali fenanto nuni dare gan hota gina faru besti degadin dialysis hadam baby going pada hibbaru gade alugana pune ewa asu dakkan ya passe wara warang lovin darifulu libifa uralum bes no libi asdu bune veni do ama bes mi hek no baby ga gajja salum ge devis warang wallahi tum bes nula durung hama ene ar hi la hada ni atun do ne be kolla hen uralum ge hudde bes ninde doctor winan mana kofa den algan warang hama bunan algan fahuru veri wamme algan da e dema firin do udeje ge huri ha kame ge ga hama hospital egga kura huri ha kame dema firi ha darangala shekuri doctor huri hairam fa hospital on da toyen infection ejje huni Nash ke mamma ಮಾಮೆಗೆ
Ihusaas take demme adi mammege Ihusaas take demme adifuni nashke mamme buni hen mama darifulaku libime hiffure veran ajjasalannu libi uralannu libi baby wakivegendiye den kurindeki transplant ke fahum baby ge condition badalwa mun agotuge wahaka 5 November ge transplant hedi den ek stages amungas 23 November vivara undagu duwahakan anekas nashasha shujayasha baby ge sifa wakinuwara bleed ve baby ge muli condition hama den emme hama halu derevegendiye duwahakavi kamis varka edu kantattavve go shujaki edu mi nashponita den ade erediye ara riti ko baba fe baby emi on gendi kom gode we se lavwan katita lavwan me I mean ආදගමතින් හම හේනත්තන් ජහනත අදන් එච්ච ලව්වෑරුව තේගොතන් හේනෙත්තාපා දෙන් හේ බේබේන ඒරියස් හේ කුඩකුන් ආරාදි ආරාෆා දෙන් එකමකු අදුන් හම එමිහුන් ජෙහුණි වෙන්ට දැට කුරම් බේබී එයි හිසාබුම් බේබී එක සෙප්සිස්ගේ කොන්ඩිෂන් නිතොර වාසි දෙන් එයි එම ෆහුන් අස්ලුග බේබී නෝමල් කොන් නෝමල් ලෙබ්දිස් නොන් දෙන් එකමකුවස් එම ෆහුම් ෆෙනුණු හරකිය මේ ඒසි ලබ්වාෆ ගෙනාමස් අලගොනද ෆුරතම අබුදස් වන්නන එකද නශ්‍යත්තන් කොළ උදගුවාන බේබි හොන්න කොන්ඩිෂන් එක ගපුල් කුර එම අලගොන හම වදෆ බේබි ෆෙනුනීම එදහු දෙන් අලගොන්න බෙ සම වරම් උදගෝයි දෙන් නොකව ෆලගොන් බ නශ්කෑ නශ් ඉහ නුවන්න ආශයද එරුග දෙන් බේබීගේ ලෝලොම් වෙස් නේෆතුම් වෙස් අංගෑම් වෙස් කම්වතුම් වෙස් ලේහම මඩගොන ආදේ then nashkar bune madako rashin bune ma nashama egoda go samadenne hede bune wani mama wara shock ya baby hunnane donkom baby hunnane kam baby kulaves ekko badal for me baby eves hinu yalondan hama etang ek ehen kujjeke hama oti hama eha vis tafad me bune hama then emeyun ek kafa eche lav men assala hurir ves sok ek hama bleed ve angam ves ebunahen hama nose huriyatanaku sida nubunjes mibunahen doctors wadef ves emihun alun mena face kuran nukerige alun men kurmeti isjahala genda soja hama so nubunjes alun mena engunu udayu hama dem faharega mek hama nukurane asla ingumako waki fase henwe mikanka ma kurimetilaka yagimumako vesadi kurimetilaka she fase henwane den jehiken aduwese nashmenge muli diriyulumuga mihatane nashmendu emme hiddati duwahafi 26 November ka liver transplant edita navara duwaha fahuga baby nashmenna shujaya nasha muli ailaya den abadaves samabakivi kommesarka kyal deve to maseke kolla di fanan eduwahu baby ge me fahum baby fenunu duwas baby ge wakivediun kommesarka tilakolla deve to balal di fan alun sister ta dona kido em sister balang asu donta gosuri em bodan adi transplant shai kon hama so donta be ai edem hunaves inge wagutu kol alun men be enu waka hama support ay sama carry ga tibe for den hospital go inna ne miskiteves alun hama baby balala manna komme faru den hama roweni hama komme saraka den kam adu ivunas nivunas alun baby awahaka dakkan komme faru kes wadefa baby Again, as the English so I told him I love him a lot, and then even if he has to leave, he's going back to Allah, and then that is the safest place he can be. And baby, so I was okay as to even if he has to leave me, because it was too hard for me to look at him. Bleed. Then I would have one come for a Shujau because all I did was crying as low as if foi hakan her doctor guli I see there and gula bune adela shetere so anihem bune nyam de alun mene gunu kina kam misal ka bune nya de besiche nu bune gula la fem bune so vanima vangiru den with dekki baby and come fene as doctors were trying neva leveto dem buni ane baby ga heart stop vi ni try korani heart hinge toda so alun bani soja carry hinga she mosque dang eru hori banges ko carry
So already me go se dua kuri hama miskitu gati wafa. Then donta was already eta huriero. Hutta already miskitu ga hutta gulala fa boni. Anna show. Then I saw we knew. Then ei hama news denka. Dia ambuni. And 30 minutes one them try coffee me. So then me haru baby neva noni hingung ei impossible kameke. So we are declaring him as sorry. We have tried from our side. So, aslu bunanya fahariga mihaka understand vedan. Ekamako alugundu emme furatama word kavi. I am actually bahaki alugundu relief ekemi. I can't look at him like that. Because alugundu has selfish and wevene. Alugundu kita me baby beno yes. Baby ego tang go through kuraga alugundu. Pain like I told Shujau to go Fafa, as though I am happy that he is not in pain. Then clean kola hada fadakala ne mebuni. Then go sama fatis na madu kolli. Kofa pakalo ne mena then gulavisli. The mama members as there. So we prayed and then madu ko gang huri. Then edwa hendono emme tati kamaka vi kamaki gossa aubu kariga ewahaka bono. Aubangige balika. So mama menga neng strength aslo evs mihaka buna karnu keran suratama ves viru kolaha kama ves ve ane how is baby doing then feel kommes goto feel kuravane non kammes nenge mama men bunumuge kurin ane mama men bunumuge kurin au baby ge cloth nage agan kochi terega rong hutta ves mama men afenun ero hen emmene baby aslo ero ni avejje ei waran hunda guwe wagutu kolen aslo go saum kariga alugundu buni ubangi enong he Allah kan kutin devani and then Allah subhanahu wa taala gendawan wima komme kujak wes gendawan ka wes enong he do e sababuna he started cry. I didn't have to say anything else. Au bai sabung hama understand veje kine kambi. And then hama hospital anga gotanga zarunge phone a kulen fish ma kuda kujak abala harugundu sama haramvi Pochito balani balalima, he was searching how to be patient in times of tragedy. I don't know, he searched for it. He wanted strength. Adikavisinga Nashminge Nashminavare gang him Faratige Vakatangadu Alama. Island, eti miss me Faru India, Epidin Kariga, Masakula, Urilandane. By far baby waraboda baliyogin hospital ga admit kogin farwa denje far baade in komme farega agor men island deveng uri komme spe daan komme urtung agor sama deveng uri far da etana gos ekudin e ule going agor mihiri agor uri tajriba ko ema agor ihsas kurewun emi ule mi ulunu bura goitta e gagandaka service gadir e baby ge khidmatu ga emun tibenje abodus uragin ulunje hunu kujjenge bari halat uri gotung ene higa nuleve ema abadus e honnani e kommes ekaku bappanuwata mamma ena urage nolenge hagigatuga kaalana wagutu vesnuve kaalam vesni annani kommes ekaku anakaku baby kare madkolla ei dehar duwas am komme duwahaku saudis gadir emum baby ge khidmatu gawle e hitame ki emihun duwahaku es watwaneche e hitamaya ekkon e hiddatikama ekkon emihun ge diriulun kuriya gendane emunna ki wara hivvaru gada bay agon parappuda faha kollan emihunge hivvaru bappa deku dina hama seliyut kuran hagigatu gaves ti waram madumihaka noniya nukuriyor kam aste bappa hama waran mufa bappa medon fahuru veriwa e baby ti deku din megen beli goi bappa mihiri khari fenifa bappa bappa abaduves edeni ti deku dinna shamule ailage menna bes kamya mi wahakata belun terina hissa kollairu namsaslu faha kuran benumuni komme taklifa kayakuves komme kamakayakuves e ketteri kama e hivvaru insanaya man Allah devvai e kamaka kurimatila ekamge namune angasu nasha shujati shuja fenneni berum wara strong ko ekam kuinge hama broken in pieces ka etere emmeneki moodmatin e hitama fennane baynun kannege dekkene bay besnun kannege ekamako
Nasha Shujage Adirulumge Wahakatako Emminvis Filaval Libigani Wahakateke Miedati Hissa Kodini. Then Nasha Shujage Wahakage Muhimudaurang Adakuran Mihiki Aubge Wahake Anula Nashmenge Wahakaden Furihame Nuan Emma Mihai Sabandeng Aubke Wahaka Adwahalani Auba Ekuka Studio Tere. Aub, welcome to the show. So good to have you on the show. Namzada Aubas Walkolana English unge Aub Varagina dus Vandeng Mama Menako Beru Goluni Aub International School Sawa Kievi Dengeru Auba Divehim Wakadakan Elibun opportunities is Maduan. Though Emma Benungata Benung Chabunalam Kudako the word. Though Emma Baby Wahaka Mideki. Mama carriges, Papa carriges, Aub carriges, and baby Gavaga, Halad. How do you recall baby? What are the best moments you had with baby? I would say that even though I don't get to cuddle him and hug him as usual, I still made amazing memories with him. For example, this one time, when I wasn't waking up for school, he came and then he was trying to call me. He was trying to he was pulling on me, tugging. And then about him, he was just really lovable. Honestly, he was great to be around. So, yeah. What do you miss most about him? That is a difficult question, but if I were to pick something, it would probably be his bossiness. Was he really bossy? He was. He would very often just like give me orders and things like that. And if my mom is asking me to do something, he would just he would tell me to do whatever. What's baby? Yeah. Yes. It's always good remembering him, though. You have fond memories with him, which will be with you forever, though. Nashanga Sleme Undaguvi Konkame grieving process getere. Yeah. Alwana benamani baby ga kankam ga abdes baby ga handan wekam Shujau wagat ki baby ga wahaka dakka lesama Shujau warang undagu. Alwana enge Shujau wala try koranga Shujau me undagu wani wes abadu gaha ga hama me bada ebuni hama glued baby enge. So demihun eke var difficult way. So esa ba master professional help hodi. Demihun was therapy nagam feshi. Demihun ge grief mibuna hemi period ga demihun cope korago et tafatli coping mechanism hama totally different way. Alwan jehni baby ge wahaga dakka. E alwan ease wagotigi. Alwan himani dinner table ge mati ge wes baby ge wahaka dakkan jehne. His memory should be there. Alwan hin hama jehni wes wahaga dekkema. It was warang hard Shujau ekameti. Egotedi Aubus as Laubus Fase Hamarunda, Wadem Egotaka commissary. It was very hard on Daddy Aduaham. And the one help therapy nagam feshim. Nashmenge canvas mengunansuki aslu grieving process ka professional help seek kurung eki sukuran chehe kameke to learn to deal with it. The Miki Mihagi Manterikam Balikashivegen Nunia Ehing Evesa Bakahure Nune me Hiddatikan Ekala Nagagan Negeni Mihaya Emma Ekang Efadakankama Kurimatilairu Ehi Hodungi Muhimukameke then Kuria Dang. Then Mivakata Dekiru is I'll tell you one thing I noticed. Aub Mitanangase Ishinuma Fahuga. Baby ge memory share kura komme far ko I see a smile on his face. I must namsang Ihusaas kurave me adues baby yaki Nasha Auba Shujau ge dirulum hama hagigatu ge diri huri party ke me interview feshum ge kuring Nash buni wahaken hadang eburi timaname strong pani duhe duhaka timaname ge hiddati karnuata baby netum ge hitama Kudavani kinune. A deal current timendament, but thus curani strong vani. Be vegan, Dumaki, Ehinkantake Mihaya, gain vegan Dakameka, Ihusaas Kurevits. And Vima, Varapota, thank you, Nasha, Shujau, and thank you, Aub, for sharing such emotional
ಎತ್ತಿ ಹುರಿ ಹ್ಯಾಮೆಂಗೆ ವೆಸ್ ಹಿತಾವರ ಗ್ಯಾ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನ ನಮ್ಜಾಯ ಹಿಸಾ ಕೊಲದಿನಿ ವರ ಉಫಾವೆಜ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಹಮ ಇರಾದ್ ಕುರೆವೆ ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಹಂದಾಂತಂಗ್ ಅಬದುವೆಸ್ ಹಮತಿ ಗೊತುಗ ದೆಮಿ ಹುರು ನಶ್ ದಿರಿ ಹುಣ್ಣ ಹಾದುವಾಹಕು ಶುಜಾ ದಿರಿ ಹುರಿ ಹಾದುವಾಹಕು ಔಬ್ಬಾಯಕುಗ ಎ ಹಂದಾಂತ ರಿಲೀವ್ ಕುರು ಉಫಲಾಯಕುಗ ಎ ಹಂದಾಂತಕಕಿ ಎಹೆಂ ಬಯಕವೆಸ್ ಇಹುಸಾಸ್ತಕೆ ಎಗೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಗೆಣುವ ಹಂದಾಂತಕ ಕವ್ವೆಗೆಂದಿಯು එම්ම හිද්ද තිහාදිසායකත් දිමාවේ මි සුනාමී පත්ත ಸುನಾಮಿಗೆ ಅಳುಗೊಂಡು ವರ ಬೊಡ ಕರಪಂಗ್ ಕಾಯಗನ್ ದಿಯ ವಗುತು ಅಳುಗೊಂಡು ಫಿರಿ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡು ನೆಗಿ ජසාවතවරු ෆුට්බෝල් මැච් එක අහල සපෝට් කරලා ටීම් බදු ඔය හිටච්චේ සාත්සන්නේ ලෝණ බොමා එකී අಳುಗೊಂಡು මුලින් එතර හට්ටන් එළුනි කළුතේ ටීම් මාස් දුවස් වන්දන් අළුගඬු ගාග එක්කොල්ලේ හුස්කොල්ලාගෙන් ලේ අලා අළුගඬුගේ එබ්බඬු මිහුන් අළුගඬ එහි වෙලි එහෙන් බස් මියන් අළුගඬ පෙරියන්නේ ಕುರೆವೆ ಮಿಫದ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಾಸಕೀವೆಸ್ ಮಾದಮಾಯ ಕುರೆವೆ ಉಮ್ಮಿತ್ತಕ ಮಾದಮಾಗೆ ಹುಳುಕೊಳ ಇತರು ಅಲಿಕಮೆ ಗೆಣಿಸ್ತೆ ಸಾಸ್ತಕಂ ಹೆದುಮಕಿ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಎ ಹುಳುಕೊಳು ನಿವಿಗೆ ನುದಾಣಿ ಗೊತಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಾಸವೆಸ್ ಹಿತಾ ಗ್ಯಾಕ್ ಕುರುಮಿ ವರ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಶೋಬೆಲ್ಲವೆ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುನವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆಂಗಣ ಶೋಯಕ ದೌವತ್ತೆಂ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.